namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Hey, a swi phinde swa gagaxa ta khe sa video clip yena vhele ku da ku xipurasi. So hey, a swi phinde swa gaga swo da ku xipurasi mi nga ma Afrika tshame swi humelela before. Leswi nga swi vitana ku i version 2 leyi ta ku namuntlha. If mi nga yi tivi le video ni ta yi vekela ka top comment a yi hisa swinene. Yeah, let's go, Master T, to the funny bits, vele. Let's go. I think I sunguleni from this section. Yeah, sure that I cash kata to the fun parts. Let's go, Gagash. Yeah, it doesn't make school when I'm in Finland. School so good ones, so good ones. Mova is a want, is a need. Okay, when I'm going to tell a bridge. Mova is a need. Yeah. Over is a need. Need cars, all of us. Hello, I'm going to lava will bar kumila bicycle. Over mova him kala kumila bicycle. Ziakan. Cash na my city na money. The only biggest boss in the game. Washa. Uni kinga for Nelly. Biggest boss in the game. Washa we. You esteem man glass, now that the champagne, being is like this section, being said attentively. Shall I not take the phone or volume? Let's go. Mama, I will worry. Me fascini l'angelo. Me face cugna. Marega. Me fascini la anala umansate. Yeah, shut up and dimmed. So, nga tolevelani ne mi dyondza kahle swikolwa swikolweni swa van'we loko mi lava ku dyondzisa swa ku mi ta dyondza swo phuva a wu fe moya wolowo. By the way, running se kahle that voice I you no voice and sado yana Gagash. Show ku penga pengeni. Oko va history kha rebeta nya. Kuna last time yeah apandziso enhloko ka video ni vlog ya part 1 ya ro kuxida kwa xipurasi fika mga sewona video ni ta vekela link on top comment a yi hisa na yona swinene. Hansa leyi nga endlala na bibele na hlaya wa swi vona hi ntlha na bibele la hi le ka matiyo na ka ku hlela bibele ku tele ko Yesu a kongoma eGalilee ya khongela papa rixika na ta ku hlela bibele sweswo. Wu vange mpfilu etempeleni. Xiku wanuna loyi una xikunina ndzi mGalileya loyi. Xiku a ndzi n'wi tivi. Yeah. Pisa lema. Bibele fi ranga yi hlakala inge hlayi bibele ya ha ri yin'wana ta vi phuvi. Bibele fi ndlanga ku ya ka ZCC. Eta kota ku va na bibele ya ku va i kota ku twisisa matsalwa ya le bibeleni ya lava bibele na yo yi hlakarini nyana. Wo hlaya bibele yi nga hlakalanga ephovini. Bibele fi ndlanga ku yo hlakala ene kuma xo durha vanhu vo lava ku tlanga ku khale kha va hlaya bibele a mi tiva a ni loko mi xe bibele mi lava ku yi hlayise yi huma timbhasikwana ene ku ri ku bibele phela yoxe ya xo durha xi ndlwini na 500 se munhu i lava ku ya hlaya bibele yi ze yi ndla nga ku yo swi n'wi endla ku a fila ku hi hlango bibele i khala ka hlaya bibele vanhu va ta loko yi vona ehlakarini swi lava ku va ta ku hi hlango bibele futhi ku byela ku ya ri yini yi ri pisa lemana. Kute loko Yesu a kongoma eGalilee ya ku ya khongela papa rixika
va ku u ni nandzu mugaleliya loyi part leyi yo krima ta ze yi cheka mani ta ze yi cheka yo krima wa ku ze ku hlayiwa swo la bibeleni yo krima xiko twana yona yi hlayeka hi ndlela leyi hlaya ni toke a ndzi n'wi tivi wena u ri ndzimani i bibele yale yi tlhandluka yi ya ka Lamaswiti 13 verse 38 yona yi ku u ni vuloyi u ni nandzu wa ku va u rhukana wa rikwerhu kumbe u nga ri na rirhandzu eka rikwerhu 127 yona yi ta yi ku mi ta khandliwa hi maribye hikokwalaho ka vuloyi na timbilu to biha ni mbilu yo biha u nge yimbali Gucci hi ku mbilu yo biha hela kwalani bibele a va ha lava na bibele ku tlula mina ni hlaye bibele i testamente ya khale teka bibele ya mhana a nga ha vuyi la ku tala ta tisa bibele na tisa ku tisa nyama ya mhaka wuluwetse ya tisa tibibele a ku tisila bibele ku ri na tinyama ta ka wuluwetse a fika a siya tibibele nga ha vuyi la na ha lava no vuyavuyela vuyisa maphepho la na nyama mutshwa wa ku xava nyama ka wuluwetse a ku xavela bibele a lava mi endla yini bibele kambe last time a xi dya xingwe a ti wina even previously so ku ri loyi bibele manjhini ku laveka nyama a ta vuyela so ku ya hi Gemini loko ni swi chekisisini la yes sweswi hi swi twisa swo Gagash o va kha mixa ti-verses la leyo loko Yesu of course a ya gale so mhaka ya yena ya papa loko ri chika ku lwala hi transfiguration. It is noted that while Jesus, of course, while he was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, "This is my son, whom I love. With him I am pleased." Okay. And then look at Luke chapter 9, verse 34 to 35. While he was speaking, a cloud appeared and covered them, and they were afraid as they entered the cloud. A voice came from the cloud saying, "This is my son, whom I have chosen. Listen to him." Okay. The second section lewa leya a va swi rhandaka ka swo u vange mpfilo entebeleni i va kha vula leti vo fana vo Matthew chapter 21 verses 12 to 13. Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling them. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. Of course Jesus Christ afika kuma ku ri ku xavisiwa na tembeleni hi yin'wana ti-verses ti nga duma swinene. And the another one is John chapter 2 verse 14 to 15. In the temple courts he found people selling cattle, sheep and doves. So he had made a whip out of cords and drove all from the temple courts. So let's go. That's a reference. So Bible in most cases you know the versions to hambana. So Matthew and John are the same story. That's how the Bible works in most cases. Slightly. So the annotative section, the Magada Pita, and funny enough, and Gagashi Pita, the verses of Utalogo, John chapter 18, verse 17. A servant girl at the gate recognized Peter and asks if he was with Jesus. Peter says, "I'm not." And then second denial, Matthew chapter 26 verse 71 to 72. While Peter is warming himself by a fire, someone else points him out. Peter denies again, even more forcefully. Then third time, Matthew chapter 26 verses 73 to 74. About an hour later, bystanders notice his Galilean accent. Peter begins to guess and
Peter begins to curse and say, I don't know the man. I think la il belong of Gagash la no divi. I don't know the man. So yanga go ngati risango pfula Matthew chapter 26 verse 73 to 74. Ani mutivi. Bakudzafu mkhongo la wofu chana tambangi kumana kula tambangi mana kula tambangi tasuna tambangi Olha que vocês estão com a chapenga lixo. Ah, chama já vocês estão com it's crazy guys, I can't believe it. Eu tô uma pela mano que show. Hlaba ngome. I'm very confirm I should da ku xiporasi mpela. Where are you Gagash? Come back. Ademba. Okana sesho na do ko ile tamba. Do tamba. La ngana problem uta na maphorisa. Na mina dza ile tamba. Mitwe ngakula msabeni la ile kama. Amona. Ai. Xilaveka lava ku a ri na probleme a vi na probleme Zambangi dime. I'm gone, I'm dead. va hlaya bibele va ta yi hlaya bibele mina Hopefully. kwata xikwembu xi nga vinkwini wa swi twa n'wananga Look at your phone. ta rukaniwa phela a khome bibele a khome byala xikwembu a xa ka n'wina a xi ku lavi ku tlula mina xi nge pfuki xi ku lavi ku tlula mina She turned the going on there. I shy by the jiggy yosh. What is a want? What is a need? Need imova. A need is a car. It will fall even it will fall in Fana Baba way. Yeah. Emdadva vele khiyoka hi huma ya ka the section leyi a tshamaka hlayiseriwa yona Gagash yo sabitiwa hi nsati ma yi tiva yin'wana tibifu leti ya yi tshama yi kha yi n'wi vavisa swinene ende swa vavisa imagine ku accuse ku hi hlayisi nsati it's quite painful more especially if ya yi ri na pride ka leswi va ku i na swona and stuff like that na mhaka leyi even recently hi swona papa ri na a ri busy swinene na yena Gagash kha yi n'wi chingela hi swona ku diya mali ya nsati ta ka nge yi afford golf R and even rapta and stuff like that la swi bekiwaka hi ku mavito ya ku tsarisiwanga yena Gagash so i respondeni mhaka leyi wa Gagash a hi twini ku i kombise ku yini Nata ku hlayela for sec no ku support ma ni vulavuli nchumu mi nyike mali la ka n'wena loko ni ke hey mi nge ni byeli nchumu mi nge ni byeli nchumu ni no ku support dya mina mi hlamba mina mi hinkwako la mina everything yini swilo swa vana na ku endla yini ni vulavula hi ntumbuluko wa vutomi ku ze i dlowa kwalani i twa madam sweswi hi ti nga hi ti 5 ya Dubai hi mali ya mina a wu twi mali ya mina na hlamula leswi ni ku twa a va ri wa ni support phela kumbe namuntlha hi tata yi mala i ta ni byela ku wa ni support ni lava i ta tshama la i ta byela vanhu ku i support me i nga ni kota wena swa wena ni ta tshama la i byela vanhu ku i tshamini i ta yi mala i ku wa i support me i nga ni support hey a ni ri genge leyi loko yi twa nga ku me ni buvini nyana so Showlight. You're a support me. Nin support in quota me. In I shampoo like 100,000 young with now. Some is one of Gengeli and Logo Chame, Ilwana way. Logo Chame, Ilwana. Mangin could be fun. What are like Gengel? That I am Marilla.
a swo bohela ku humelela fike hi ta thumbnail fika humelela nsati ka thumbnail hlaya bibele hlayela vanhu bibele va ri hoyi sapota me mami sapota me we nga sapota me we ena ku a swi biyangu ni sapota ni ri ni ku lori mara leswi vulaka swona ni nge ni sapoti we i nge ni sapoti ni kota we i nge ni so why kun ta ka enda wa se yi mana to ke na la we i nge ni vanhu va nge ni sapoti ni kota me durha ngopfu me a ni lavi swi swa swa vafana me swi fana tani na tima a yi le kamareni ni ngheni ka nchumu ka sweswo ngheni ka nchumu ka sweswo ni ri n'we vafana loko mi yi no movha ya nsati mali ya nsati a yi hume sweswi humesa mani a ni ku dlayisi nchumu ni nga ku rhuketela njhani ku lovori i lovoriwini masi hi twa mali va dini va ba wena va dya va tlhe va xava na baki va jikajika mr xindlondlo se va ntanga ta va ri hime mr xindlondlo va ri hime mr xindlondlo mkon'wani va twa nyamami leyi nga va xavela vafana mi ta tshama mi ri vafana ene a ku salayo comfort a mi yi kume ku va mi vulavula leswi mi vulavulaka mehe a ni vulavuli swilo ni ka ni chance mfana wa 100,000 mi vafana yo mo swi tiva kahle loko ni ri mfana wa gola clipper i mfana wa net ya clipper i mfana i vafana amakwata mi nge ni nchumu vafana mfana wa net ya clipper mi vafana a ni ri mehe phembe na ntiyiso ngopfu phembe ndzi ra ntiyiso ngopfu ene a ni khathali ngopfu because you know what zwo fela loko xi hela xilo xi heri le misaveni da le ka munhu la we're here to pass a swi tava ku mfanele a kholela vanhu a ni tshama ni byela munhu ku wehe 1 to 3 mara loko munhu a ni ta hi nonsense na n'wi byela nonsense mfana a hola clipper career boy handle ya clipper you are a boy no ku byela sweswo le munhu un'wana a ni wena u n'wi katsika nchumu wena u katsika nchumu hi mhaka u ari na vana na family mi ni vala hi me mi vafana van'wana va ku mi phe mi va rime vanhu twane mana vanhu va rime ndzama le 17 loko 17 yo pfala ni nge survive ni vutisa wehe ni ri vanhu va rime 17 1 2 3 vanhu longo pfula nonsense leyi nga la so as munhu wo fana mhata azuma ku Gagash he makes most of his money or income from 17 swi komba mhaka leyi a ri ku yi deny ni hi loko swi tweni kwala Gagash u kombisa ku tlhoko na tin'wana ti-dealings a nga na tona tlhelo na mhaka leyiwa a ni ku tlhoko na vuchonisi vhele swi komba na ku na swin'wana va kha swi endla hi nga swi tivi ku i ncini swo kha swi nghenisa mali yo tari because loko ku ri hi claiming ku ri is worth more than 100k hayi swo ku fike vikhinta swa serious ngopfu it's beyond the 17 in overall ku a ni vhele hi nge tirhisi ngo tigigi because tigigi a ti-consistent hi nge vuli ku a nga va kha kota ku va balance 100k per month ku va ku ri tigigi na le 17 ntsena so swi komba na ku na swi ya swi endlaku a tlhelo ti-business ta yena hi nga ti tiviki ni kota ku kha ti n'wi generate that amount and then suddenly hi swi tikomba a nga ri ku swi kaneteri kha hi n'wi langutise even by facial expression swi komba xi bohe ku boha dimeni Gagash mara ku vhele mhaka ya movha na a yi justifyini ku why tsarisa hi mavito ya nsati a kombisini ku avoid tax mi nga ma hleketa tshama swi kombisa sweswo na swin'wana i va kha avoida swona is using brain hi leswi Gagash a kombise swona ni sweswi hi vula ku hi perspective ya yena hi swona leswi a kombise swona and stuff like that ku ri why the movha leyi ti nga tsarisiwango hi mavito ya tsarisiwa hi
mavito ya nsati hambi ku kha ku ri ta yena and stuff like that na mhaka leyiwa so a ri hedzi ku ondla yini gagash but komba kha nga ka swona kha swi ni ta mali yo tala swinene a hi ntiyi kumbe ti-investment we don't know we don't know really don't know ku ri ku nga ku ri ncini and stuff like that na mhaka leyi let's go gagash let's go gagash let's go Eish, into kanjani netiweke leyi nkarhi wun'wana ya borha hi what's happening here swi ta ze swi ni bayisa ni ka video la 4535 hayi mbafana mi nge endli nchumu mi ngo ni vulavula kwalomo loko no tshulela mi nge vuli mi ta ni vulavula mi sungula ku sendela swigangu swa n'wehe mi twa nga ku mi ni dyelana na swona mi ku phela a wo hemba wo chance vo tala mi vafana ni mi byela swi mi vafana ya boys a ni jaxa nchumu no vulavula ntiyiso profitisa mulani vafana a wu ni twi kasi ku famba tlela a ni ku tleleli chantisa ni tlela ta mi ta teka foni na ni ti ni xavisa foni laha swa mi tsandza ku ta xava foni general mashout ya mina va tele ngopfu ku na van'wana va ha ti-17 ku ni va byele ku vafana mi vafana mi nga ha ti mbongoto hi mona swini vanhu va twa ku loko va nga ha ta 17 loko ka yi tima metsi u tla no vona yi nwile okay xewo ta vanhu laha sula ku bayisa xewo ta vanhu i lovoriwini xewo ta vanhu a ni le Dubai timhaka ta mina xi na xihundla lexi va ku mi ta kwini vafana Yeah, I think an overall recovery swo tala ni siku no tlhela ni kuma yin'wana section la but I think an overall loko ze hi fika ngamu hi yona peak moment yaleyo a hetela ngopfu yona a ka ha ri ku peku let's go let's continue on this section i proud nuna wa ku dzaha timbala a wu dzaha heta wena u ta mi le vulayi man no sungula ko ni tshama ku vona yi dzahambanga i nge ni vona ni ri a ni dzaha na wena I'm shocked na me kusuhi ni ri a wu i proud nuna wa ku dzaha timbala ni tivi ni ri na no dzahambanga na dzaha se na ku byela na van'wana mina dzaha timbangi swa swi ni tshika mina ri na dzaha timbangi a wu ni twi kasi kusuka na ni kusukela loko yi hlangana mi nga ni dzaha timbangi na leswi na vula ni ri ni dzaha timbangi so decide leswi ni ri ni dzaha timbangi a wu tumbeta a ni nga ni tumbeti ni ri ni dzaha timbangi i ri yini swona maloko lerisa va ni lerisa ku timbangi ta ze ti lerisiwa ni ri ni dzaha timbangi i ri yini swona ni ri ni dzaha timbangi mi ni jena ku a ya swi teka vavasati ni tshama na vamakoti wa mina hi nwa mabyala hi dzaha timbangi na vamakoti wa mina so i ri yini sweswo makoti va hloniphiwa a ni hloniphi makoti ni ri makoti laha a nga tekiwa muti wa mina i wa dzaha a nga dzaha ni jaji munhu me I have no time ku jaja munhu makoti wa mina nkata aya loko a dzaha mbangi ta dzaha mbangi loko a nwa byala i nwa byala ni ngiri ka nchumu ene makoti wa ka tirha ni vula na makoti wa ku rindza va ku fana we wa ku rindza ni va lama leswi va aya va ta vangani va nga teka va ta nwa vana lava i swidakwa ka hey God forbid you swidakwa na laha n'wanuna u pfuka na vusiku ku hi Matewu 3 verse 4 a ni na va lama n'wanuna i fava na ku nwa byala wena nga tekangi hi mfundhisi ke na wena
Swi na point a ni vo va nghena kereke va nga tekiwa nge munhu o ka nga ni byala ku gagasha already a fika xi ba byala a swi na point ka that section swi na point a swi na point let's go. I will never speak negative about my life. If you are there and you hate me, you will have a serious problem. Hating me comes with a lot of mara ku opinion swi na munhu wo swi teka person swona fana mina as must tell don't drink alcohol mara a ni judge vanhu lava va nwaka so a ni swi voni swi ri nchumu na tshama na vanhu va dzaha timbangu na byala without any judgment so ko va swo va swilo leswi hi to swilo leswi munhu a chuzaka personally. So mina I don't even take offense munhu a fika ni chingela ku a wu ni byala swi winini I don't take no offense because ni swi twisa as a choice so swin'we kahle ni twina swi la kha swi lava a maturity ku va munhu a swi twisile wo zi kwansi gaga xi la swi vula ku la hayi ivi nga ri that much nga ri that much intelligent can we say so because ku va opinion ya yena a ku va bibele ma yi twisa nyana it's not a bible tana hlayela vanhu bibele va ta kota ku tlela manhla bibele Amandlela man. manhleli na wena u tlela ka kamara n'wana Namathala ipi. u tlela ka yin'wana kamara u tlela ka yin'wana kamara yo mane xa penga xilo lexi ya ne u tlela ka yin'wana kamara u tlela ka yin'wana kamara yo yeah tá bom yo mane vanhu va ri a wu ye tsheki yi endla BBL yin'wana va ku vona a ri va ri a wu ye endla Nangi bibela ndla mkhava. va ri a wu endla BBL mani yo mani vanhu va vulavula a gaza Ane uweka teka yiveka suti. Ndonyetela skegelo hani. a ni mama wena lamusi a ni ri va le ka ndhawu leyi ni ri ka yona Botswara ufambele ru. hey a ni ri kun'wana va ri kwana mara Akajira ni munhu personalmente ani ku ni ye take na ta BBL. Ni uweka vekela skegelo botswara. ay a ni ri kun'wana mara va ri le Istanbul ko kwala handle ka doroba van'wani va ri mehe a ni nga yangi a Angayangi. teki wara We bativa kahle vanhu va social. vula ku me ni kahle mara hi manaya Va ka va ayazi kahle swi fana na vona. hi i ta fositera ku hi fana na vanhu a wu ze i ri i fana na vaaya endlela ku me ni nga xopile ku me ni fana na a ni fana na vanhu na vaaya ni ta ti vona hi wexe ku a pheka gaxa penga mo kuma se xi ndleli ina xi endla DNA test loko xi xika xi twa mbangi mhako a swi fana hi gagasha na swi gagaxana a kona yi winini la gagasha loko swo fana mutswari ku ta va problem a ta chingeliwa ngopfu hi swona swi kahle gagasha ti-jeans ta vona ti nga tirha ku va ku ri tona ti nga dominata laha swi kahle swinene so i hambana swo tala ngopfu laha so hi leswo guys a summary hi endleni kahle summary hi endleni kahle loko ri amukeza fi ska banda kombela mi klika subscribe Marta,